Kejaksaan Negeri Buleleng suba netapang tersangka ane ngelola LPD Anturan ajak LPD Tamblang. NAW tersangka ane dadi Ketua LPD Anturan ajak KR ane tetapange dadi LPD Tamblang. Kasih intel Kejari Buleleng anak Agung Ngurajaya Lentare juga Selasa 23 November nuturang suba 16 saksi ane periksane. Penyidik nepukin ada kredit nasabahe ane suba lunas. Cuma anu mencatat dadi nasabah ane ngelah kredit di LPD. Ajak ke-66 pengurus LPD Anturan. Ajak ke-2 saksi uli LPD Buleleng suba periksane teken Kejari Buleleng. Dokumen ane biliat giro suba sitane. Rekening bank ane misi 12 sertifikat tanah kapling ajak mobil masih sitane. Awalnya LPD Anturan dadi kredit macet nganti 43,7 miliar rupiah. Antum mekade LPD ini Ngidaang Nyairang. Yen LPD Anturan ngelah aset 200 miliar rupiah. Aset lebihan bang ke debitur. Cuma debitur ane lebihan megai di pariwisata agak kewah nyicil kredit ulian pandemi. Yang hitung-hitung, total debiture ane lione 1.464 orang. Itu masih LPD Tamblang. Ia terbukti nganggupis lione 1 miliar rupiah. Barang bukti masih suba amanange. Tim Bali Express ngelaporang.